Asibingelele-ke bonke abantu emagumbini amanye omhlaba kubantu abasibukele njengamanje kulolu hlelo la ekhaya engithe kubantu ngizobabelaphi kuyilanga nelanga noma kuleso sikhathi esobe senza ukuthi sibe nomelaphi sizofundisa abantu noma ngokwemvelo noma abantu bezokwazi mabesuma beyinyangeni umuntu engafika dideke esocela ukuthi njengamanje sasibuka nje lapho ungakhohlwa ukuphetha ibhathini elibomvu abantu subscribe ungalibali ukuthi i-comment yakhe ibalekile kulolu hlelo ukuthi sazi ukuthi yini nani noma oyithandile wena noma oyizwe kahle noma wena ofuna siyilungise kulolu hlelo la ekhaya sinomelaphi lapha ongudokotela noma oyinyanga ngokuphilisa abantu engiyaye ngathi ke mina abelaphi engizobalanda kulolu hlelo la ekhaya abelaphi engibathemba noma engibagarantayo ukuthi lo msebenzi abantu bayabasiza futhi abantu kwamsebenzi yabo sengizwile ngabantu beyincoma engithi sinendoda lapha udokotela izoyichaza indoda angeke siyichaze khehla asikubingelele siyabingelela kwedokotela sibingelele nakubantu ababhekile lohlelo kumagumbi amanye omhlaba siyabingelela sizothi ubaba konje ubani noma kumuntu ongamazi mathiwa nje akazazise ukuthi makhunya ngodokotela uba abantu bona bengamazi ngoba noma ubani nje noma ngokwendabuko konke lokho nokuthi abantu uma bemfuna udokotela siqale nje abantu bengalibali bamthola uma bemdinga udokotela udokotela uDr Sithathu lo okhulumayo otholakala eGoli eKatlewong indawo ngasePhola Park Clinic igama lestrati ukhona ilofu no lethu ukuthula mawufika nje lapho usuyangifonela bese uthola idirection dokotela akazithi nje lento yomnyanga noma ukuzuyibona ukuthi ikhona into ewumnyanga kuwena uqala ukuyibona kanjani noma isuka kulento ngokuzalwa ngizalwa indoda noma ngizalwa ubaba obekade elapha esiza abantu kakhulu uyaziyo endaweni yaseMduba la khona isithi khona masithi uDr Sithathu ukwasithathu ubelapha ephilisa abantu ethandaza futhi ngoba yonke into kakhulu ade yenza ubeyenza ngokuthi athandaze noma esiza umuntu ubemsiza umuntu kakhulu ukuthi athandaze before kuzongenwa emthini ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi ngokuzalwa ke ngazalwa indoda ephila leyo mpilo kwase kuyangenelela ke nakimi olosi baningi ngokuzalwa kodwa nakimi kwangenelela ngoba nami ngiqala ukunaka mangabe sengisebenza ukuthi kanti ikhona ngempela into ekimi ngoba manisuke nikhula niyakhula ngeyiphi yona ingayinaki kodwa lama ngawusukhula usuqala ukuyiphilisa kuba nezinto nawe oyibonayo ukuthi hayi lento kanti iyinto ekhona makufike ebangeni lokuba ukhulekisa abantu noma abantu bakulandele mawusiza umuntu ngokuthandaza asikhulumi nje ngokomuthi ngokuthandaza nje mangabe umuntu enenkinga umkhulekise uze sethi yazi ngasizakala ngesikhathi ungikhulekisile ephinde alethe omunye uyabona abantu mangabe sebenikeza namanamba akho sebesethi umuntu ngithola amanamba akho kusibani uthi wamkhulekisa wasizakala kakhulu bekusebenza into yokuthandazela amazwi ngoba bengasikhuthi umuntu mangabe esekudinga ukuthi ngize ngikhuleke sometimes umunye kuba ukuthi mangabe ngimkhulekise ngiyamcela ukuthi ngicela ubamba amanzi okuyiyona nto engazi ukuthi mangabe ngikhulekile ngizokutshela ukuthi nangoba umoya uyasho ukuthi ufuna wenze kanjani uyangilayela ngimtshele kumuntu ukuthi yenza ngayiphi indlela mayeqeda ukwenza leyo nto akupheli futhi isikhathi aphinda abuyise ukubonga ukuthi hayi yazi into ongenzele yona ingenzele umehluko kubantu abagulakho kubantu abahluphekile abafuna ukuphumelela kukho konke nje umuntu asuke ebhekene nakho bengisebenza kakhulu mina ngamanzi ngaphandle ukuthi umuntu ngimbeke isandla kodwa ngokuthandazela nje amanzi ngase nginaka lapho ke dokotela ukuthi awukanti into lena ikhona ngokukhula ke noma ngokwezimo ke ziyasenza izimo ukuthi mangabe umuntu ehamba ekhula kuba nezinto ogcina uyibona ukuthi hayi nami impilo kukhona lapho esiyake yakhona noma kukhona impilo lapho esibophe yakhona
ugcina usuxhumana ke nabantu ke usucinga ukuthi naku sengixakeka lana njengoba bengithi ngiyasebenza umlungu kakhulu kwahamba kwakubona ukuthi ngiyaxakeka manje kumlungu khona izinto engasahambi kahle singaxabani nebelungu even nabantu singaxabana nalabe engangisebenza nabo sengisisekhona ukungabambisani kahle uma uthi uyacinga ke lokhu uthole ukuthi hayi ndoda wena kahle kahle into ehamba hambe kubambe ukuthi wena kufuneke uphilise abantu noma wena usiza abantu kwase kuvela kanjalo ke ukuthi kanti nami kufanele ukuthi ngisize abantu ngaphandle ukuthi ngiyisukele mina ngithi ayisengifuna ukusiza abantu. Okay, siyakuzwa kahle. Ukhumbula ungalebali kubantu abasekahle noma abasegoli. Nangu kumele abesemlethile esimgarantile kuqala before somlethela abantu. Udokotela njengoba sechazile dokotela siphinde sibuye lapha. Yiziphi izinto ongathi wena uyayigaranta mangabe umuntu enenkinga yazi ukuthi wena uyawulonaza umuntu noma uyayinqoba ngoba abantu namhlanje uma singabe laphi khona izinto ezihlukahlukene mhlawumbe omunye azi ukuthi mina engazi ukuthi engikwenzayo ikhona kubona ngesingawe izona zinto izifo othi wena uyadila nazo noma yona akwenza umsebenzi wakho uma kuthiwa awubeke balazweni. Uma sizokhuluma ngokusebenza umuntu kuye kube kuhle ukuthi siqale sibhule kumuntu sibone into eyinkinga kumuntu ngoba kukhona ukuthi umuntu afike ethi ngizokwenza isampuli athi nginesichitho kanti mhlawumbe akusisi isichitho leso mhlawumbe ekesithi umuntu mangabe wesimama waphunyelwa umntwana sekuyithunzi lelo yena uyibona ukuthi nginesichitho ngoba izinto zakhe azilungi. Manje ngiyengithanda ukuthi mina ngiqale ngihlole umuntu mangabe efika ngiqale ngimhlole ukuze ngizothi noma ngiyilapha into ngazi ukuthi ngilapha ini kena ngoba kuyinkinga ukulapha into ngenxa yokuthi umuntu emifike wathi ufuna ukuthi alashwe ini. So kuye kungisize kakhulu uma kungilekelele kakhulu ukuthi ngiqale ngimhlole umuntu ngibheke into eyinkinga yakhe ukuthi kahle kahle into eyinkinga wena iyini and iqalaphi and mangabe yenzeka into lena isigcina isiveza ukuthi masifika ke kulapheni singaqinisekisa ukuthi kulabantu abafika behluphekile engazi ukuthi umuntu mhlawumbe izinto zami zibanjwa yini kakhulu esikhathini samanje abantu bashawa ukuthi mhlawumbe omunye uyasebenza imali ayibekeki omunye mhlawumbe ushawa ukuthi hayi nomuntu engithanda naye kunengxokozelo omunye mhlawumbe ushawa ukuthi hayi nezitha ezingibambakho izinto lezi enginegarantii ukuthi mangabe ngilapha umuntu mhlawumbe uthi unesichitho or isinyama or isidina into engineshole ukuthi ngiyayilapha ngiyamphilisa umuntu mhlawumbe ongasaphumeleli ngokwempilo noma sekuguquka izinto zakhe ezingasenzeki ngendlela ebekade zenzeka ngayo ngineshoyo ukuthi mangibheka uNkulunkulu nedala zakithi ziyangenza ukuthi ngibone ukuthi inkinga yakhe iyini futhi angasizakala kanjani ngoba kunabantu ngonyama ukuthi mangabe bephila bekade ephila kahle mhlawumbe ngenxa yokuthi unezitha kungaba izitha zasekhaya ngoba ngesikubalekele nasemakhaya sami sibejikelana kunezitha zasemsebenzini uthi nawo unezitha emsebenzini ezikujikelako kungasikho ukujikela kuphela kodwa uthi kunezinto asebezenzako zobuthakathi noma zokugadlana mina ngineshoyo ukuthi ngiyakwenza ukuthi ngikusize ngikuvale yonke lonto leyo ngiphinde ngikuqinise ngoba kubalekile ukuthi umuntu mangabe umsize bese evikele ukuthi umunye umuntu mangabe enza lento ingabe sabuyele ibuyele kumnikazi wayo lona osuke yenzile ngiyakwazi ukuthi mina umuntu ngifike ngimlungise ngimgeze ngimuwashe aphile abuyele esimeni sakhe naye azizwe futhi ukuthi azi since ngifikile wena ikhona into engizwa khona noma ukhona umehluko engubonakho ukuthi hayi senginawo umehluko owenzakalakho bese ngimqinisa ukuthi avikeleke ukuze omunye umuntu ozothi mangabe esenza ukuthi mhlawumbe kubuyele leyanto leyana ekade eyenzile ngoba uzothola ukuthi isitha somuntu uzoyitshela ukuthi nami noSpanman ngiyamazi kanti izitha zomuntu ziningi kukhona izitha ezifihlekile akangakwazi ukuzazi kodwa mangabe ngimenzile mina ngisuke ngimenzele yonke lento ukuthi nomunye ozofisa ukwenza into embi kuwena kodwa uvikeleke. Akusho ukuthi nje udokotela ngamanye amazwi kubantu abafuna ukuqiniswa bengasondela abantu udokotela kakhulu okuyinto akathi uyegaranta mangabe umuntu emqinisile ukuthi uzovikeleka noma ngabe kufika izinto enjani kuwena zizokushaya. Udokotela muze kakhulu mayikhuluma ngokukhulekela amanzi ngokukhulekela amanzi umbuzo enginako ukuthi udokotela ubone kanjani ukuthi noma ufike kanjani emthini kade
kumuntu wamanzi noma kumuntu uqala emanzini ikuphi lo wakubonile ukuthi noma kuze emthini yini le emsuse emanzini emthini ukusuka kwami angisukanga kahle emanzini angisiqondise lokho namanje kukhona abantu dokotela abangafuni ukusizwa ngomuthi hayi ngoba yena umuntu kungafanele ukuthi asizwe ngomuthi kodwa siyasibheke ngoba ngithi ukuhlola uyambheka umuntu utho lona akafanele ukuthi asizwe ngomuthi ufanele ukuthi asizwe ngamanzi ukhona umuntu osizwa khona ngamanzi aphinda futhi asizwe ngomuthi ngoba udalwa komuntu noma ukuzalwa komuntu kunezinto ezingawudinga umuthi kodwa efuna uqala uyincenge ukuze ezokwazi ukuthi agcina asizakale ngomuthi ngoba yebo amanzi ayamsiza umuntu kodwa ngeke sithi guarantee ngoba uqiniswa komuntu kusuke sekudinga amakhambi esintu esingesizi sifihleke lokuthi kufuneka egcineni sikwazi phela ukuqinisa kuba amanzi azokugeza nje akwembulele ukuthi nawe uyibone ukuthi nami ngiyaphila so ke manje amanzi yinto engisebenzisakho ngoba kakhulu nami ngisebenza ngokuthunywa njengomuntu ongahambanga ngothwasa ohambathwa zithunywa hayi ukuthi ngahamba ngayombathwa idlozi noma ngahamba ngayothosa cha ngahambathwa nje isithunywa so kuthandaza njengoba ngeke ngachaza ngathi ikhehle lengizalayo ikhehle belithandaza kakhulu lisebenza nangayo imithi so nami ngahambathwa ubuthunywa engathi mangimlandelela ngathola ukuthi hayi notona umbetho ubuthunywa ngoba kuyahlukaniseka la ukuthi mangabe usebenza ngabantu usebenza ngani awuveli usebenze ngakho konke nje so ukusuka kwami emanzini kukusuka emanzini hayi ngoba ngwayeka amanzi kodwa ngiyamsiza umuntu ngokamanzi ngiyamsiza futhi umuntu ngokomuthi ngoba umoya uyasho ukuthi lo muntu ufuna asizakale ngani nani uyamsiza ke ngawo kamakhambi ngoba masuka esithandazo kuyayivelela lona ikhambi ukuthi hayi lo muntu uzasizakala angasizakala ngekhambi elithize yingakho ke ngithi mina ngokwamanzi ngithandazela umuntu ngokwamanzi bese liyavela futhi ikhambi noma ngabe sesithandaza noma sengimbhulele umuntu noma ngimhlolele umuntu Shutha ngisho ukuthi nakubantu beyithunywa noma kubantu abafuna ukukhulela ithunywa le ndoda ikhulumela namhlanje ukuthi la bethunyweni futhi iphinde ingene ibaqondisela abantu into zabo dokotela kukhona lapho kuthiwa khona kusebenza kukhona imithetho ethiwa uvuka kuthiwa kuyavuswa kusuke kuvuswani lapha kuya ngokuthi umuntu osuke ukhandile ngoba imithi yashiyana kunemithi ozothi mangabe uyenza ezodinga ukuthi mhlawumbe uphinde ufake ovu kakhulu ke dokotela masokhuluma ngemithi ezosebenzisa inyoni inyoka ilwane ikhona imithi ekhandwa akho kanjalo othola ukuthi lento lena sefuna ukuthi uphinde uyifakele uvu ikhona imithi ezihlahla nje engenazi ilwane ebazihlahla nje leyo mithi ayisuke ngadinga ukuthi ivuswe so ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi akusiyo yonke imithi edinga ukuthi ivuswe kodwa ikhona imithi uthi ngendlela wena oyakhe ngayo induku yakho uyakhe ngani sekudinga and uyazi ukuthi njengoba ngiyakhe ngalokho mangifuna ukuthi iphakame ngizoyenza ngaluphi uhlobo lokuthi iphakame mawukhuluma kakhulu ngovu ngoba uvuka basebenza kakhulu ekuphakamiseni izinto ezizilwane njengoba ngibalele ngenyoni abanye basebenzisa nenyoka bakuhlanganisa kuya ngokuthi usuku ukhanda muthi imuntu lapho noma usuku ukhanda muthi noma sizwe bahlukana ngabantu ngendlela bayikhanda ngayo izinto okay nikhumbule abantu bayenze umuntu esimletha lapho umuntu esimgarandayo noma umuntu esaziyo ukuthi ngempela umsebenzi wakhe uyayazi indaba yakhe njengoba simlande zamsondela nje akasondele eduze azokhuluma nabantu uthe udokotela usekahle honge ngasephola phaka eclinic lapha atholakala khona noma ilapha akenza khona izinto zokuphilisa abantu okuthini kumuntu usuke ezazi ukuthi yena yinani akayidingayo empilweni yakhe dokotela phile sibuye sikhuluma ngoba abantu bahluphekele kakhulu ukhona umuntu namhlanje onenkinga yokuthi yena into zakhe ayihambi kahle noma yena umuthi engathi awumsizi noma kade lahle isilwane asilahleki kusuke kwenziwa yini ukuthi umuntu isilwane athi uyasilahla siphile sivele futhi nakwenye inyanga mayithi yahlola kuyenzeka lokho futhi dokotela ukhuluma into eyiqiniso nombuzo wakho umuhle dokotela kodwa into engeke ngibalule mina ukuthi masikhuluma ngokuhlola ukuhlola kusiza ukuthi nami mina engumelaphi wendabuko ngibone ukuthi kahle ukuze wena usizakale udinga ngithathe liphi ikhambi naliphi ikhambi elizokwazi ukuthi likusize ngoba mangithi mina kunabantu ozothola ukuthi mawubasiza mhlawumbe ubasize ngamakhamba aphikisanakho ngoba sike sathi umuntu ukhona umuntu ozalwa enobuthunywa
mhlawumbe ngokuthandaza mhlawumbe abazali noma ekhaya kwakuthandaza mhlawumbe kunabantu abehla bebeyisibusise ekhaya kunabantu abehla ngokuthi cha la ubudlozi mhlawumbe umuntu mhlawumbe uzalo umuntu mhlawumbe bakade ephiwe kunabantu nje abazali abantu abangaphili uyabona izindlela zabantu engafani lezi so mangabe ngibhula mina kufuneka ngibone ukuthi yini kahle kahle edinga ngalakho ngoba uma usukumela lapho endabuko kubalekile ukuthi uhlole ukuze uzobona noma umuntu umsiza ukuthi kahle uzasizeke lo muntu kufuneka ngimsize ngandlela ngoba angikwazi ukuthi ngithi hayi ngoba umuthi lona wokuthi noma uma ngigeza umuntu noma ngilahla umuntu engosebenzisakho uzothola ukuthi na ngiyawuthatha lo muntu othi kodwa lo muntu lona awuhambisani nomuntu kanti ukuhlola kwami kungenza ukuthi kungisize ngibone ukuthi ukuze usize noma ukuze uwezeke kufuneka ngisebenzise mapha amakhambi ngoba ukuhlola kungipha umhlahlandlela ngamanye amazwi ukuthi lo muntu umuntu kanjani futhi angasizeka ngemithi kanjani. Kezwakala dokotela akasingene sijule manje singene sijule abantu bayadinga ukwazi khona into okuyakhulunywa ngayo noma eyayishiyo ukuthi izizwe abantu abanye okuyaye bathi noma abantu befuna ukwazi lapha ezizweni ukuthi ngabe yini umsebenzi wezizwe futhi izizwe ngabe zona zehlukene kangaka noma singeke siqede dokotela ukubala kokuhlukana kwazi izizwe ngoba abantu sebeyikhanda ngendlela ezihlukene futhi ezingafani kodwa mina isizwe engasiqinisekisa futhi engathi mangabe ngisenza noma engisenzakho noma engisiza ngasabantu ngoba nami ngiyasikhanda nami ngokwami isizwe sokulwa kube isizwe futhi senhlahla ilezo zizwe lezo engakhuluma ngazo ngiqede noma ngigeqe ngazo amagulu isizwe senhlahla ke siyamsana ngisenze mina sisifane futhi nesizwe salabantu laba bathanda ngoba kunabantu abathanda ukuprofeta kodwa bafuna ukuthi ukuprofeta wabo akokhuphuka kungabi lapho khona ukuthemba ngabe emulisa khona ukuthandaza noma emusa khona ukulapha noma ukubhula ukugcile khona thola umuntu usefuna ukuphakama sikhona ke isizwe esihambisana nokuthi umuntu mangabe umphakamisa ngaso kodwa sihambisana nesizwe senhlahla ngoba ngeke ngithathe isizwe sokula ngisenze ukuthi ngisifake kumuntu sizolwa ini ngoba akusiyibi phela impi ukubhula kuyinto ukuthi kufuneka ihambisane nenhlahla mangabe ubone futhi kanti nenhlahla futhi ifinditshaleke egazini so mina ngisihlukanisa kabili ngithi mina khona isizwe sokula khona isizwe senhlahla kodwa senhlahla senza izinto eziningi kumuntu ehlukahlukene sekuya ngokuthi umuntu mangabe ngimsiza noma efuna ukwenza leyo nto leyo siyadingeka isizwe kuloko kodwa khona ngokwesizwe enhlanhleni ngiyasithanda isizwe uma sikhuluma ngokukhuphula umuntu emsebenzini noma sikhuphula umuntu ngokwebhizinisi noma nje senze umuntu ukuthi athandeke ngiyasebenzisa isizwe kodwa kuya ngokuthi umuntu lo mangimbheka isizwe siyamfanela yini ukhona umuntu ofuna ukuprofeta isizwe sokuprofeta ngiyithanda ukuhlasa nenhlahla ngoba angithandi ukuthi uprofete nje mahala kodwa ubungathandeki angithi uyabona ukuthi into yenhlahla le. Okay udokotela akalikhanda izulu leli lithunyelana leli elishaya abantu bulale angifuni ukukhuluma ngamadokotela angakakwazi ukulikhanda izulu kufuneka ngiqondise nje ukukhuluma ngakhulumanga ningisezwa ngalo belichaza noma bethi bayakwazi ukulenza kodwa mina cha ngakakwazi udokotela uyathwalisa cha dokotela akathwalisi shuli ngabe udokotela nje kumuntu ofuna kakhulu ukhulume ngezizwe kwayehlukane lapho umuntu ofuna osenhlahleni nomuntu oba izizwe ngiyangeza ukuthiwa nentombi zayibuyisa nomuntu ofuna ukubuyisela intombi umsebenzi uthi udokotela umsebenzi wezizwe waphinde wakhuluma futhi ngokuthi mayekhanda umuntu ukuthi noma profita aphinde athande ngoba kukhona umuntu mayeprofita kwanda ayikhulumayo iphinda kwabantu bacike noma abanye abaprofeti kube ngathi bengamjikela bamfaka induku wayena kodwa ebeprofita kanti ufakwe izizwe engahlambulukile ingakho udokotela mayekhuluma ngezizwe eziphinde zime emhlahleni ngoba kubalekile ukuthi mangabe ufaka lento ufaka kuba ukuthi lento yakho ihlambuluke futhi nasenhlahleni iphinde ingene ungabi lo mprofeti kuthiwa ukhuluma kodwa mayekhulumile ephinde ejikelwa ngabantu njalo khehla kimi ngisho kanjalo khehla lami ngoba nakulokho esithi isigubhu ziyangena izizwe lapho masuke esikhandela umuntu isigubhu siyazi isigubhu ngoba sikhuluma ngento yenhlahla kakhulu uma sikhuluma ngalezi zokulwa ziyangena futhi esigubhini sokulwa ngoba ziyahlukana nazo izizwe ukuthi mase ngabe sisebenzisa kube ngaba lesokulwa ngaba lesenhlahla siyayikhanda igubhu ukuthi isigubhu lesi sokulwa isigubhu lesi esisenhlahla siyayifaka futhi izizwe lapho ziyasebenza izizwe ngoba izizwe kakhulu izinto noma umuthi onamandla okwazi ukuthi ukwelekelele noma kuthiwa into yakhe ibopheke kangakanani.
ngiyakuzwa Khehla yini umehlo ukuphi lapha kulomuthi esusenofaka egubhini noma kulomuntu umuthi umuntu onisebenza ngawo umuntu ungeke esigubhini umehlo umuntu ongazi lapha ekhaya ungathi umehlo ukuphi ngoba mawuthi khona isigubhu ngiyabona ukuthi nezilo ziyangena esigubhini umuntu ongazi ngamhlukanisela umthini ukuthi kubaleke ngani ukuthi umuthi uphinde ube khona okhanda ezisigubhu kula bantu abafuna ukulungisela into zabo. Kuya ngokuthi ke mawusuka ukhanda isigubhu yiziphi ngoba kukhona masizokhuluma ngezizwe kunezinto ekufuneke kokunye zingasetshenziswa unoma ubani ngokuyisebenzisa mhlawumbe ake sikhulume nje udokotela ngokuphalaza kunemithi noma kunezinto esikhanda akhe ezizweni ezingadingi ukuthi zingene emlonyeni. Angikwazi ukuthi ngiyithathe izizwe ngimnikeze umuntu ngithi hambe lokwenza ngazo ukuthi kodwa uthola ukuthi esigujini mase ingenile ziyasebenziseka ngoba isigubhu kakhulu ziyahlukana igubhu mase sikhanda umuntu lesigubhu esingadliwe. Yingakho ke manje sekuhlukaniseke ukuthi mase sisikhanda esigubhini kakhulu athi masikhuluma ngesizwe sokulwa esingene esigujini kunezinto lapho noma kunemithi lapho esiyenza khona noma esazi ukuthi le mithi yokulwa nje kodwa engadliwe mama sekuthiwa umuntu usimsiza ngayo. Ikhona ke masikhuluma ngesizwe senhlahla isizwe senhlahla ke sihle ngoba into endle enza ukuthi nama ngabe sikusebenzisa siyakuthanda ukuthi noma ukhuluma into oyikhuluma ithandeke kungabe ukuthi mangabe sithi nahambe uyofutha ngaleyo nto ngoba phela isizwe siyafutha futhi siba sihle siphinde siphalaze kungabe ukuthi mangabe ufuthile uyabukeka uyathandeka ukuthi into oyikhulumayo ipi. Siyasithanda isizwe senhlahla ke sona masabe sisenza sisenza ukuthi siphinde sidliwe usebenzise ekuphalazeni usebenze kufutheni ukuze yonke into yakho mangabe yenzeke iphinde ihambisane. Mbukelo wami lapha ekhaya usasibukele ungalibala ukuthi umbono wakho ubalekile njengoba nginilethela abelaphi lokho mangabe khona noma ofuna ukudlulisa sizokufunda siphinde sikuhloniphe futhi siphinde silungise abamele silungise khona. Ngithe abelaphi sazobabiza kulolu hlelo ukuthi kakhulu sazi ukuthi sinifundise nokuthi wazi ukuthi kuyenzeka umuntu asuke la asuka khona angazi ukuthi kunomelaphi noma oseduze naye njengoba sibabiza namhlanje siphinde sinichazela futhi bakhona abantu namhlanje abadinga ulwazi noma ngokwemvelo noma ngokwesintu. Lelo hlelo silenzele ukuthi ke nawe ongenalwazi ngokwesintu uphinde uchazeleke ungalibali ukusubscribe lapho kunebutton elibomvu ulipheze ibutton lelo kwenza ukuthi uhlelo nohlelo masulifaka nawe kube ukuthi uyalibona noma kube ukuthi nawe lelo hlelo alukuphuthi. Asithi umuntu obekade ephila kahle Khehla noma badaze unezitolo osewile uyawumenza kanjani umuntu onjalo? Umuntu kanjalo ngiye ngathi mangiqala dokotela ngithanda ukuthi yabona umuntu uma umhlola ngoba kukhona abantu abagijimayo beye kubantu afika umuntu afika achaza inkinga yakho ukuthi kunenkinga ethize. Asikwali lokho kodwa ngithanda ukuthi umuntu ngibheke inkinga yakho ukuthi into esuke kahle kahle ijike kuwe ngoba inkinga zabantu dokotela ziyahlukana. Ukhona umuntu olenkinga ukuthi ngokwesidalo mhlawumbe isidalwa uwonile yena esidalweni mhlawumbe bekade kuumuntu obekade egcina umsamo wasekhaya noma mangabe ekade esebenzile kwasebenza kahle mhlawumbe uthi imali uyayihambisa emsamo afika ebeke emsamo thola ukuthi umuntu ongasayibeki manje imali emsamo thola sekujika isidalwa lapho sisamphendukela sesimvalele izinto zakho. Ukhona umuntu oloyo wakho nje kuthiwa hayi umuntu lona uloyiwe ngenxa yokuthi abantu banomona phela mangabe wona izinto zakho ziphakama ngoba abanye abantu abathanda ukuthi abanye abantu baphile kahle noma abanye abantu baphakame. So ke manje ngithanda ukuthi mangabe ngihlola ngibheke inkinga yomuntu ukuthi kahle kahle into eyimbangela yokuthi izinto zakho zibheke phansi noma zivaleke mangade zihambe kahle inkinga yakho na iyini bese siyabuka ukuthi okay ukuze wena uzokwazi ukuthi nawe usizakale asilungiseni ukuthi nokuthi ukuze uzokwazi ukuthi izinto zakho iphinde zibuyele esimeni. Kela asibanike inamba nalapho owazi ikhe lapho thola khona njengamanje bengazi umuntu mhlawumbe ebukele efisa ukufona aphinda abuze kanti inamba usayishiyanga ngasibanike inamba Khehla. Inamba yami engitholakala kuyo ngisathola le enambeni yodwa kodwa kuzohamba siphinde siyenze inamba yesibili ngoba kuyenzeka ukuthi inetwork yenza ukuthi namhlanje nithothi uyafona kule namba uthothi angitholakali yona kodwa siyaqinisekisa ukuthi umuntu mayefona uyasithola ku 067 067 259 259
0755 0755 asiphinde kehle 067 067 259 259 07 07 55 55 uzomthola lapho udokotela kulokho wena mhlambe okuthintini noma kulokho wena ofisayo ukuthi naye akuncede khona kehle sikudedele manje kodwa ake nje kubantu sikunika ithuba lokuvalisa abantu malokukhuluma nabantu umlezo ongadlulisa ebantwini. Into esingayidlulisa kakhulu udokotela ebantwini ukuthi ngiyaqinisekisa ukuthi umuntu mayefike ku Dr. Sithathu lukhona usizo kakhulu la enginesiqiniseko sakhona ukuthi mangabe sikusiza kufuneke wazi ukuthi siqale sibhule ukuze sizokwazi ukuthi usizakale. Angikwazi ukusiza umuntu bantu benkosi ngingazange ngize ngiyibheke mina inkinga yakhe ukuthi yini lento esuke imhlupha. Ngingathandi futhi nokuthi umuntu angichazele inkinga yakhe ngoba ngizogcina sengilapha amanga futhi kusasa ugcina usuthi hayi udokotela Sithathu lo naye uyangiroba noma udla imali yami ngifana umuntu olahla imali yami. Kodwa engaqinisekisa ukuthi bantu benkosi balifika ku Dr. Sithathu siyahlola ngo-R200 siba namakhandlela futhi abamathathu abamhlophe bangabe uzohlola noma ufuna ukuthi usizakale. Engaphinde ngikugcizelele umuntu ofuna ukusizakala bantu benkosi ekahle wonke ePola Park ngaseklinik mawufika nje lapho ungifonela uzongithola ngiseduzane kwakhona and uzokwenzeka ukuthi into osukuyifuna nesiqiniseko sokuthi uzoyithola. Singayibalela ngisho izinsuku ukuthi mangabe sikusiza singayibala insuku ukuthi izinsuku ezingaka uma ungawuboni umehluko ngoba ngeke sithi guarantee into ozobuyifuna uzokuyithola after kwalezo nsuku lezo. Kodwa sine guarantee ukuthi ezinsukwini esobe siyibalile nawe uzobusubona umehluko ukuthi hayi cha sengisizakele. So ngithi ngalokho bonke abantu bayamukeleka kwa Dr. Sithathu dokotela. Sibonga kahle kakhulu sibonga ukuthi namhlanje siphinde sibe nawe esithembayo ukuthi mangabe ababukeli lapha emakhaya bephinde bathanda ukuthi uphinde uzobachazela sizozwa kunina mangabe ngoba ngishilo ukuthi umbono wenu kimi uzobalekele mama niphinde nibone ukuthi ungaphinde abuye sibe naye la ekhaya ngiyophinde futhi simmemeze kodwa ngokwama commentini kukhumbula ukuthi comment yakho lapho ibalekile ungalibali ukusubscribe ibutton elibomvu lapho lipress njengamanje asibukela siyabonga siyanthanda emakhaya.